Amasaha ni make cyane rwose arabarerwa ku ntoki ngo twihere ijisho umukino wa mbere hano mu Rwanda uhuza amakipe ya mbere akomeye hano mu Rwanda. Iyo ni APR Football Club na Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 9 rwose ku cyumweru saa 9 kuri stade Amahoro i Remera nibwo aya makipe yombi azaba amanutse mu kibuga. Tugiye kurebera hamwe rero icyo amateka avuga kuri umukino, inshuro bamaze guhura uko byagiye bigenda, abatoza bagiye basezererwa kubera gutsindwa derby ndetse na ekipe yinjiza ibitego byinshi. Turaza kureba uko bihagaze n'imyiteguro kugeza ahangaha aho igeze, dore ko bagiye kuba bakina umukino w'105. Ese APR Football Club yahigiye gutsinda, Rayon Sport yahigiye gutsinda, bizarangira gute? Niba uri umukunzi wa APR Football Club, jya muri commentaire duhurireyo washyiremo udutima tw'umukara n'umweru, wandikemo ati turi intare, ubundi tubwire na prediction ya se uko ubona umukino uzarangira muri rusange. Tubwire kandi n'umukinnyi uzatsinda igitego cya mbere muri uwo mukino. Kandi niba uri umukunzi wa Rayon Sport, nawe jya muri commentaire dureyo utubwire, ushyiremo udutima tw'ubururu n'umweru, utubwire uko match izarangira, ubundi wandikemo ati ndi gikundiro, kugira ngo turebe kandi tuganire tuziranye niba uri umuro cyangwa se uri umukunzi wa APR Football Club. Ni mube kure rwose mubane natwe 5-5. Kandi reka nkubwire ati niba ari ubwa mbere ugeze hano, reka ubanze ukore kw'iryo jambo subscribe, kandi subscribe kugira ngo ujye tubana mu makuru y'imikino menshi abagezweho hano kuri Sportroom TV Rwanda, niho tuganirira siporo, by'umwihariko iyi derby yashyushye rwose turi kwiganiraho cyane. Muze tubane dutange ibitekerezo dusangire rwose nta kabuza, ubundi ukande kuri like utwereke urukundo niba wakunze iyi video, kandi ukoresha sharing inshuti zawe wifuza ko zimenya nazo aya makuru agezweho kuri uyu mukino rwose muri aya masaha. Reka mbasuze kandi mbahereze ikaze abari mu Rwanda rwose mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali, ndabasuje. Abari hanze y'u Rwanda, aba diaspora ndabasuje cyane, by'umwihariko umukunzi wa APR Football Club bamwita Olivier from Zambia, karibuni kandi nkwifurije kugira ibihe byiza cyane, kuko uri umwe mu batanga ibitekerezo byinshi hano kuri Sportroom TV i Rwanda. Ngwino tubane nawe rero aho uhereye hose, gusa mbibutse kujya mutubwira naho mudukurikira muherereye, kugira ngo tujye tuganira tuziranye muri rusange. Iyi ni Sportroom TV i Rwanda. Duherehe tujye guherera ku cyo amateka avuga kuri uyu mukino uhuza aya makipe abiri y'ibihangange mu Rwanda, APR Football Club ndetse na Rayon Sport. Ubundi tujye no ku batoza bagiye birukanwa nyuma yo gutsindwa iyi derby cyangwa se uyu mukino uba ukomeye cyane hano mu Rwanda. By'ingenzi wamenya rero byaranze imikino 104 yahuje APR Football Club na Rayon Sport muri Southern Hills Derby. Banza kandi nkwibutse gufata akanyenyeri kawe rwose, ukanda akanyenyeri 939 urwego, wigurite icyakiri kare zitaragushandure ko rwose ngo ku munsi w'ejo tike zizaba zamaze kurira ndetse zimwe zitaba zatangiye no gushira. Dutangire rero kuva mu mwaka w'1995 APR Football Club na Rayon Sport zimaze guhura inshuro 104 mu marushanwa yose, harimo imikino ya shampiyona ndetse n'iya gishuti ni mu gikombe cy'amahoro. Ikindi cya kabiri wamenye nuko APR Football Club ni imaze gutsinda imikino myinshi, kuko yatsinze imikino 44, Rayon Sport itsinda 33, banganya imikino 27, habonetsemo kandi ibitego 263. APR Football Club yatsinze 137, mu gihe Rayon Sport yatsinze ibitego 126. Ikindi ukwiye kumenya kuri uyu mukino rwose mu mateka nuko Mugande Davis Kasirye wakinaga ekipe ya Rayon Sport niwe mukinnyi rukumbi wabashe gutsinda hat-trick cyangwa se ibitego 3 muri uwo mukino. Yabikoze tariki ya 3 Gicurasi 2024 banyagira APR Football Club ibitego 4 kusa mu mukino wa shampiyona. Ikindi ukwiye kumenya uko Jimmy Gatete mu bakinnyi bakiniye amakipe yombi babashije gutsindira buri ruhande ibitego byinshi, buri kipe yayitsindiye ibitego
ibitego bigera kuri 4. Ikindi wamenya nuko Sina Jerome wakinnye Rayon Sport niwe wayitsindiye ibitego byinshi bigera kuri 6. Masudi Juma na Issa Bigirimana ku ruhande rwa APR Football Club batsinze ibitego 5 byonyine. Raoul Rushungu watozaga Rayon Sport niwe watsinze imikino myinshi ihuza aya makipe akomeye mu Rwanda, aho yatoje imikino 16 agatsindamo imikino 7, abundi akatsindwa 4 akanganya imikino igera kuri 5 muri rusange. Ikindi ukwiye kumenya kuri Southern Hills Derby nuko Jimmy Mulisa watoje APR Football Club niwe mutoza wayitoje wabashije gutsinda uyu mukino inshuro nyinshi, aho yatoje imikino 8 atsindamo 5 atsindwa 2 banganya 1 ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'agaciro. Bakoze tombora Rayon Sport igatwara igikombe murabyuka ari muri 2018. Icyo gihe kapiteni wa Rayon Sport yari wo bita Bakame rwose niwe waje kuba tombora, ubundi igiceri rwose kimwerekeza ku gikombe. Nibyo waba umenye mu mateka gato cyane kuri uyu mukino wagihuza aya ma ekipe yombi. Reka njye nkubwira ati niba aribwo ukigera no kuri Sportroom TV Rwanda utarakanda subscribe, igihe ni iki ngiki ukande subscribe, ubundi tujye tubana mu makuru y'imikino agenda abagezweho 5 kuri 5 haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri rusange. Ukande subscribe bikurinda kwirwa ubaza umuhisi n'umugenzi amakuru agezweho, ahubwo uyabona aho wibereye hose, waba uri mu turimo tw'amaboko, waba uri mu rugo rwose wiyicariye, uba ukurikiye amakuru, kuko kuri Sportroom nta kindi dukora, twagenewe imikino, twebwe turi imparirwa mikino. Ikintu tugiye gukurikiza rero n'abatoza bagiye birukanwa nyuma yo gutakaza uyu mukino w'ishiraniro, dore ko byagiye basezererwa rwose ari benshi. Gusa iyo urebye muri abo batoza usanga Rayon Sport yasezereye benshi kubera gutakaza uyu mukino. APR Football Club abenshi yagiye basezera rwose nyuma gato yo kuba bawutakaje, atari ibyo mbarutso hanini itumye birukanwa cyangwa se berekwa umuryango muri APR Football Club. Umutoza tugiye guhera no bita Diego Romano mu mwaka wa 2005, uyu ni umutoza ukomoka muri Shire watozaga ikipe ya Rayon Sport 2005, yaje gusezererwa nyuma y'uko umukino ubanza w'umwaka wa 2005 Rayon Sport yari yatsinzwe APR Football Club 2-1, ariko umukino wo kwishyura wakinwe tariki ya 23 Ukwakira 2005 Rayon Sport yatsinzwe na APR Football Club 3-0 hari mu mukino wo munsi wa 21 wa shampiyona. Undi mutoza no bita Ndiki Beni Kitala muri 2006 n'umutoza ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe yatozaga Rayon Sport, yaje gusezererwa nyuma yo gutsindwa na APR Football Club mu gikombe cy'amahoro cya 2006. Uyu mutoza nyuma yo gutsindwa 1-0 na APR Football Club mu kimwe cya kabiri cya Primus Cup byatumye abura akazi ke ko gutoza Rayon Sport. Wabita Ruremesha Emmanuel mu mwaka wa 2010. Umutoza Ruremesha Emmanuel rero numwe mu batoza nabo basezerewe kubera gutsindwa umukino w'abakeba. Uyu mutoza wahoze atoza Rayon Sport byamubayeho muri 2010 ubwo yatsindwaga 1-0 APR Football Club ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro. Undi ni Jean Marie Ntagwabiranya kwigenda, tumwifuza n'iruko dashira mu mwaka wa 2012 naje kuba asezererwa. Ntagwabira Jean Marie wabaye umutoza wa Rayon Sport, gusa nawe ntabwo batandukanye za kuko 2012 yaje kwirukanwa n'ikipe nyuma yo gutsindwa na APR Football Club ku mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya MTN Peace Cup. Ni igikombe cy'amahoro cyaterwaga inkunga rero na MTN, yatsinzwe ibitego 3-1 ikamusubira mu mukino wo kwishyura imutsinda 1-0, yaje guhita asezererwa nta kabuza. Undi yitwa Javier Martinez Espinoza 2019 nawe yaje kuba yerekwa umuryango n'umunyabrazil utaratinze muri Rayon Sport, kuko muri 2019 nyuma gutsindwa na APR Football Club 2-0 mu mukino wa shampiyona 2019-2020 yahise yirukanwa rugikubita. Karekezi Olivier 2018 nawe yaje guhambirizwa kubera uyu mukino. Karekezi Olivier rero agizwe umutoza Rayon Sport mu mpeshyi ya 2017. Uyu mutoza yahesheje igikombe cya Super Coupe atiza APR 2-0. Ntabwo yatandukanye neza na Rayon Sport kuko nyuma yo gutsindwa na APR 1-0 muri shampiyona muri Gashyantare 2018 asubira muri Sweden n'umuryango we, ndetse anatangaza ko atakira umutoza wa Rayon Sport uretse ibibazo impande zombi zari zifitanye. Amakuru avuga ko nubwo yatanze iyi kipe gusezera nayo yari yateguye kumusezerera muri 2021 bita Guy Bukasa, nawe yaje kwerekwa umuryango. Ni umutoza rero ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yaje gutakaza akazi ke nyuma yo gutsindwa na APR Football Club 1-0 muri shampiyona ya
2021 mu mukino wabaye tariki ya 16 Kamena 2021 nyuma yawo yahise asezera obita René Fera 2008 nawe yaje kuba asezera. René Fera yahoze atoza ikipe ya PF Football Club mu mwaka w'imikino 2008 nabwo byaje kumugendekera neza rwose kuko nyuma yo kunganya na Sport kimwe mu mukino ubanza umukino wo kwishyura wa shampiyona wabaye tariki ya 28 Gashyantare 2009 Rayon Sport yaje kumutsindira 1-0. Iyo ntsinzwe yaje kuba intandaro yo gutandukana kwe ndetse na ekipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club muri 2002 bimwita Zavisa Milosavljevic n'uyu umunya Serbia watoje APR Football Club kuva 2001 kugeza 2002 kuko twabigato ntabwo APR yakunze kwirukana abatoza bayo bagitsindwa umukino. Ibi nibyo byabaye kuri uyu nguyu kuko nyuma yo kunyagirwa na Sport 4-1 tariki ya 18 Kanama 2002 mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona haciyemo iminsi mike ahita atandukana n'ikipe y'ingabo z'igihugu bivuye ku gutsindwa uyu mukino. 2016 bita Nizar Kamfili no umutoza w'umunya Tunisia atoje APR Football Club muri 2016 muri uwo mwaka yahuyemo na Sport inshuro ebyiri zose imutsinda bwa mbere byari tariki ya 3 Gicurasi muri shampiyona yamunyagiye 4-0 iza kumusubira mu mukino wa nyuma gikombe cy'amahoro tariki ya 4 Nyakanga nyuma y'iminsi ine yahise asezera ku kazi ke yasize ahesheje APR Football Club igikombe cya shampiyona cyonyine muri rusange. Nibyo wamenya rero kuri abatoza bagiye birukanwa ni impande zombi aba ku ruhande rwa Sport ndetse no ku ruhande rw'ekipe ya APR Football Club kubera gutakaza iyo mukino ukomeye ubuhanzwe amaso na benshi cyane. Kuri inshuro se ninde uza kubigenderamo? Ese Darko Novic utayishimiye cyane n'abakunzi ba PF Football Club natakaza uyu mukino nawe areta yereka umuryango, cyase Robertinho nawe umaze iminsi ashidikanywaho ese we biraza kugenda bite naramuka atakaje uyu mukino, dore ko aya makipe n'amakipe akomeye atajya yihanganira gutsindwa kuko iyo tsinzwe n'umukeba niyo waba atwaye igikombe ariko yagutsinze bigaragara cyase yakunyagiye ntacyo icyo gikombe kiba kivuze, babisaba ko nawe uba wamutsinze wamukwehaho amanota 3. Ni kuri iki cyumweru rero duhurire muri stade Amahoro ubundi turebe uko bimeze, dore ko abayobozi abakinnyi ingamba ari nyinshi cyane, buri wese arakwita gatoki kandi avuga ko agomba gutsinda uyu umukino bubi na bwiza igishoboka cyose kirakorwa ariko intsinzi iboneke. Ni APR ni Rayon Sport ninde wegukana amanota 3 kuri uyu umukino? Tubwire muri comment duhurire rwose bundi umanu dutima tw'umukara n'umweru ubururu n'umweru n'uburumuriyo byose tubirebere hamwe. Umukinnyi uzatsinda igitego cya mbere muri derby ninde? Dore ko imikino ibiri imaze guhuza aya ma ekipe yombi hariya muri stade Amahoro nta nimwe irabasha kubona igitego, dore ko umukino wa mbere bawukinnye ari umukino wa gishuti wo kwerekana stade Amahoro aho igeze nuko ihagaze nyuma yo kuvugururwa, icyo gihe banganyije ubusa ku busa. Umukino wundi wa kabiri wabereye muri stade Amahoro wajize impande zombi nuko Rayon Sport yari yakira APR Football Club muri shampiyona y'uyu mwaka muri phase are, Rayon Sport ikaza kurangira iguye miswi na APR Football Club nabwo ubusa ku busa. Kuri inshuro ninde ubona igitego bwa mbere, ninde uza kwitwara neza agatwara amanota 3? Mbibutse ko Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere magingo aya aho ifite amanota agera kuri 42 mu mikino 19 amaze gukina. APR Football Club ifite amanota 40 mu mikino 19 nabo bamaze gukina, no kuba ko ari ku mwanya wa mbere APR ku mwanya wa kabiri. Rayon Sport nitsindiye umukino irashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 5 mu gihe APR Football Club niramuka itsinze uyu mukino ishyiramo ikinyuranyo cy'inota rimwe, byaramuka binganyije ikinyuranyo kiraza kuguma ari amanota 2 hagati y'impande zombi. Rayon Sport igume ku mwanya wa mbere ndetse na APR Football Club igume ku mwanya wa kabiri. Gura tike yawe kanza akanyenyeri 939 urwego ubundi tuhurire muri stade Amahoro tujye kwihera ijisho umukino w'imboneka rimwe hano mu Rwanda uhuza amakipe akomeye, amakipe y'ibigugu mu Rwanda, Rayon Sport ndetse na APR Football Club. Ni ibyo ngibyo rwose
ubundi mbabwira ati mukande subscribe kugira ngo mutazacikwa na byinshi kuri uyu mukino. Nukanda subscribe uzajya ubona update kuri stade rwose kugezaho mu gihe uzaba utabashije kugera kuri stade. Nukanda subscribe uzajya ubona amakuru, ubona uko igitego cyagiyemo, uzajya ubona hano kuri YouTube channel yacu Sportroom TV Rwanda. Ubundi ukoreshe ya usangize inshuti zawe ino video nazo zikanda subscribe kugira ngo zitazajya zicikwa cyangwa zikirwa zikubaza zigutesha umutwe amakuru agezweho kandi hari aho bayakayakuye hano kuri Sportroom TV Rwanda. Ikamifuriza umunsi mwiza, muhahe muronke, hasta avista. Ndabakunda cyane mwese mwe mukunda Sportroom TV Rwanda.